Pozdrav ljudi, s vama Dogi Mogli. Danas ćemo igrati Minecraft. Ovo je znači demo verzija Minecrafta. Jer sam želio da pronađemo Herobrine. Znači u ovoj verziji možete da pronaćete Herobrina. Jedno kad sam igrao sa drugarima, ovo, dok još nije izašao Minecraft PE, ja sam bio našao Herobrina. Mislim, nas četvoro smo našli Herobrina. I nije se zvao Herobrine, nego Steve, jednostavno se teleportovao. Znači teleportovao se do nas, stavljao cigle u isto vrijeme i sa staklom. Leteo brzinom svetla, znači mnogo brzo je išao. Mi ništa smo mogli samo jedan put crknemo. Ako mi ne verujete, vi ne morate, ali ja ne znam zašto bi slagao. Jer nije to da ja ne želim da privučem gledalce, nego da bi onako, pošto meni odavno nisam radio to. Želim opet da vidim Herobrina. Iako je to mnogo teško da se... Mislim, ovdje mi je po meni najveća mogućnost da ga vidim. On, znači, neće da se krije nigde. Nego ono ima da krene da me ubije. Da me ubija. Jer tako je bilo i ovamo. Imali smo kuće sve i samo jedan put je krenuo da nas ubija. Pa ne stane, pa nas opet ubije. I tako. Ček samo... Dobro. Možemo da krenemo da pravimo kuću. Znači, ovo će bude samo jedan klip. Iako mislim sad neće se pojavi. Ako se bude pojavio, eto, znači možete i vi da vidite, naćete Herobrina. Ali mislim da se to on pojavlja samo u online-u. Dobro. Dobro. Da, mislim da je uključen server. Dobro, jeste, vjerovatno. Ja ću sad da krenem da pravim... Znači, niko neće da uđe u ovaj Minecraft, jer je sad oko 40 minuta do ponoći. Svi moji drugari nemamo domet. Naprimjer, oni sad ne mogu da dođu kod mene jer je kasno. Znači, vi ćete to da gledate u subotu. Ja ovo snimam u petak. Zašto bi moji drugari dolazili sad kod mene? Iako bi moji roditelji ih ne bi pustili. Mislim, mene ne bi pustili da dođu moji drugari kod mene. Niti bi njih roditelji pustili. Dobro, napravit ćemo neku malu kućicu. Neće bude nešto pretjerano velika. Makar da noć. Tako. Op. Super. Jako bi volio sad da nađemo Herobrina, iako se on zove Steve u igri. Ne znam zašto, ali se zove Steve. Da li je to neki bug ili nije nešto tu lepo odrađeno, ja stvarno ne znam. To morate da pitate noć. Šalim se. Ne znam, ja to ne znam. Op. Ovako. Bilo bi super da nađemo Herobrina. Znači, bukvalno ima isti skin kao običan Steve. Nema uopšte bele oči. Sve je normalno, jer vjerojatno to je, pošto je to demo verzija, on to... Tu nema drugih skinova osim Steve-a. Nema ni Endermana, samo zombi ima. Samo zombi od čudovišta. I čekaj sad da vidimo krov. Dobro. Pravit ću nizak krov. Op. Ja mislim da ništa ne piše kad sam konektuje ili piše. Ne mogu se tačno sjetiti, to je bilo pre 2 godine. Možda čak i 3. Ne znam, tako nešto. Mislim da pre 3 godine se to desilo. Op. Možda čak tada i postavimo Minecraft PE, ali mi smo nekako htjeli da igramo ovaj i eto. Op. Tako. Biće samo jedan video o Herobrinu, jer ovdje nema save-a. Nema save-a, to je glupo, ali dobro, šta ćete, ipak je to demo verzija, ne možemo da im zamerimo. Pa ajde stavimo plavo ovo. Jako malo glupo izgleda, ali nema veze, kao tepih. Op, ove. Tako, op, ne vreau ništa, ne trebam to, sa lopatom. Kopamo vunu. Op. Jednom nam se desilo, na primjer, kad smo igrali Minecraft PE, ušao nam Herobrine, zvao se Steve,
i mi smo samo jednostavno izašli iz igre. Taman kad smo htjeli izađemo, on je ušao i mi smo samo izašli i eto. I nismo igrali sa njim. Pa to, tako vrata. I napravo vrata postavimo. Sad ću da uđemo unutra. Sad ćemo da uništimo ovo i da stavimo staklo. Opa. Ovo isto možete skinati preko Aptoid. Besplatno. Op, tako. Neće biti neka kuća, baš ali dobra. Jednako je ovo samo za sad, za nekih još 10 minuta i to je to. Ja pa se mora prekinemo klip. Ajde uništi. Op. Čekaj. Evo sad ćete padni mrak. Ovdje bukvalno nemate ni krevet. Evo vidite što imate. Znači dole se sve ove stvari kupuju. Op. Op. Tako. Šta bi, ne znam, imate, dodaćete naravno i kaktus, puno stvari. Mislim ovo što nema puno stvari. Evo šljunak je, znači ovako neka izgleda šljunak. Ne znam koliko možete tu, znači mnogo bolje izgleda nego pre. Pa i nije baš, mislim, jeste pomrak, ali... jeste baš pomrak. Ali sad ću da postavljam tu i baklje. Da uzem ovo. Znači ja svugdje gdje mogu da ću postavim baklje. Ovdje imate naravno beskonačno drveta, beskonačno baklji, svega beskonačno. Osim kamena, zemlje, peska i šljunka. To jedino nije beskonačno. Op, ajde. Volio bi sad, ali ne uveče, naravno, preko dana se stvori Herobrine. Da vidite da je to istina. Da vas uverim. Ali ja mislim da piše Steve Connected, nisam baš siguran. Ovdje ne možete da umrete od gladi samo ako vas zombi ubiju. Šta to je? Svinja. Šta su zombije? Baš ih puno ima. Jedino oružje ovdje najjače jeste sekira. Nema ništa jače od sekire. U demo verziji Minecrafta. Op. Op. Tako. Tako, super. Ajde, crkni. Preko noći najzanimljivije da ubijate zombije. To, šta ih? Mnogo ih ima. Inače, i ovdje može da se topi snijeg. Ne može se postaviti na ovo. Nema veze. Nema bukvalno sad ničeg. To treba malo duže. To morate da igrate online. Duže vreme. Da bi mogao neko da bi mogao... Ja mislim da morate da igrate sa prijateljima. Da bi vam došao Herobrine. Ali sad nisam baš siguran. Da li baš morate da igrate sa nekim ili ovako sami. Ali mislim da možete i ovako da ga nađete. Međutim, ja kad sam igrao ovako sam, nikad ga nisam našao. Samo kad sam igrao taj jedan put u životu i to je to. Nikad ga više nisam vidio. I tek posle kad smo mi izašli iz tog sveta, on je imao svoj server, Creative server, kako izbušao neku rupu skroz do kraja sveta i samo je jedan put nestao server. Bum, nema više. Ne vidim ništa, nema ništa čudno. Server je moguć. Meni je internet upaljen. Sad samo treba da čekam.
Da čekamo. Ništa, ja ću malo da skratim ovaj klip. Jer će još 10 minuta dok se on ne bude, ako se bude uopšte pojavio. Ja ću krenem da snimam. I eto. Stvarno ima da se potrudim da ga nađem. 10 minuta ću, neću baš puno da ovo. Evo, pola sata do ponoći. Evo, pa se vidimo vrlo brzo. Ljudi, evo nas nazad. Ja sam, igrao sam nekdo oko 5 minuta. Još uvijek ništa nisam našao. Ovo sam napravio ovdje za ovcu. Idem sada da još neku ovcu stavim. Ove ovce su nekad imale mnogo drugačiju teksturu. Sve je skoro imalo mnogo drugačiju teksturu. Ej, ovco, nemoj da si takva. Ajde vam, bre. Ovce je polarni medved. Ajde. Vidite, nekad u demo verziji ste mogli i čak da gurate životinje ovamo. Kad hoćete da prođete kroz njih, nekad hoćete ih gurate, vi jednostavno posle nekog vremena prođete kroz njih. Znači ovako malo se zadržite i posle prođete kroz njih. Ili se oni pomere. A ovdje možete da ih gurate kako god hoćete. Jer niste mogli da ih namamite drugačije, da ih ubacite u nešto, da ih čuvate. Op. Ajde. Ajde, upadaj. Yes, imam 2 ovce. I dalje ništa ne mogu da nađem. Nema Herobrina, nema nigde. Idem još malo da istražim, pa se vidimo. Ljudi, ovo nas nazad je... Ja sam napravio još šator, onako bez veze. Ali ne. Još uvijek ništa nisam našao. Evo sad pada još i mrak, ja bolje se vratim kući. Ovamo mi je kuća. Evo i ovdje. Nema ni traga od Herobrina. Nema ni traga. Ništa do sada nisam vidio. Evo, ja sam tu malo nešto stavio. Ali još uvijek ništa od Herobrina. Samo milijardu zombija i nigde živog Herobrina. Ali naravno, ako vi želite, vi možete da ga potražite. Igrate sa nekim prijateljem demo i možda ćete ga naći. Ali ja mislim, imate veće šanse, na primjer, ako igrate sa prijateljima. Veće ćete šanse imati da ćete da ga pronađete. Znači, ja mislim da ne postoji nikakav mod za ovaj demo, jer ko bi pravio modove za demo Minecraft, mislim, stvarno. Minecraft demo mod, na primjer, Herobrine ili Lucky Block, ko bi to pravio? Niko. Nema ništa od Herobrina, ali ja znam da sam ga vidio i to nikad neću da zaboravim za Minecraft. Mislim da će neki put, ako budem igrao sa drugarima ovaj demo, da pronađemo ovog Herobrina. Naći ćemo ga i ja ću to onda da snimim. I eto, ali ovdje nema četa koliko ja znam. Nema. I dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nas svidio, ako se svidio, bacite like, share i subscribe. I potražite ga. Znači ovu igricu možete sviđati Breakoptoid. I onda vi pronađete Herobrina. Ako ga nađete, napišite dole u komentarima na ovom klipu. I do sljedećeg klipa vas pozdravlja Dogi Mogi.